Among nga adunti naglabas nga inas anagay ayamak. Napait, napait, diin ka narit na idi alimunin bain mo anak da tinuin dandanen panangsidaken ka tinasken ken naragsak kamita inalimon mo amin dagitin sa wang mo adi kanto agayat mananggong taway akas kayak inalimon mo amin dagitin sa wang mo itaset na tinating nagang tarik na at ito nga ayat tiin na ipaay namnama